Esni kimdir biröөгө üstemlik kılıp жатса, birinci sünnet şul en yekzumahu ve yaruddahu mastata. Alı jetse oozun jumup turup alsın dedi peygamber. Bekem oozun jumup turup al. Esnebey. Allah kanı menen jap esnebey koy. Esnebey turup al. Emnege? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza tethâebe ahadukum fi's-salâ felyekzum mastata'a fe inne'ş-şeytâne yedhul. Namazda kimdir biri esnegisi gelip kalsa, okup atkan sürelerini toktatıp durup, erinderini katуу tişlenip durup, esnöөнө getirip koysun. Ankeni namazda dep oğuz aranday açıp esnegende şeytan girip ketет деп атат. Eç kaçan dep ün çıkarıp esnemegile. Esnö bul şeytandan, çüçkürүү bul Allah Taala'dan. Egerde arаңардан kimdir biri esnegisi gelip kalsa, alı jetse, küçü jetse, tosup kalsın, bирок esnеп atkanda dep ün çıgarbagыла. Kuduşul degen sizlerдің үнүңөрдү уккан сайын шайтан ушунчалык маашырланып, рахаттанып, азгырып, силердин ичиңерге кирип, күлүп, силерди мыскылдай берет dedi. Анықтан Allah Taala barыбызга ден соолук берсин. Allah Taala кырсыгынан, жаман дарттардан, жаман ооруlardan